Dora Kansan Tahi Melmadu tu samin katram Lekanam apelang mo Keizom Hinlayana Kapal Teirong kan hunte kalveze sia wangin ne zombie kan nei lawanga khami article 371 G chungchang ania mo ILP chungchang ania mo CAB chungchang ania mo soizau du emo zona emo nei kanomani pon in thrung lawin zombie nei lawin kan zawai ain dotin soivek potemila tuna kanin som ngaleที่ข้างสวยกันตุ้มเจียจุนเราเทียมตัวไม่งะกันสวยตัวกันเจียกหลอกครับปะเนี่ยวันนี้เห็นประเทศแห่งอารมณ์สวยกันดุมสเปร่าอารมณ์ปุยกันเดียทีน BJP ช่วยตัวเต้น
BJP party Mizoram BJP party IOA culture minti kalom boka an phur me khoba tin MZP tena ahun taka hetiang ngai to nai nei ro pui ka tia ka translate cho MZP member ka ningai tak lo tak na chungin ro pui ka ti khop me MZP hi chuan in ramin veya soi thin dan chuan an report zela thakop mai ti ka kan soi du ni vena kan subject hi an poimo hlom mei khoba maro chu kan soi tu te tang po han fe thiam lo tamani ti kha oi mung introduction mo ak lo thiat ring chang te ka nia Mizo Christian BJP ani UP BJP milo ti ka lau du leka Mizo ni in Christian ka nia BJP ka ni bok ti ka soi du BJP a hian missionary cell din thar chairman ka nia veni hian Dr. Zone ni karong kal du phur dun khop memora chu phun kan thelo kan sep ve pop pop nge vena kan kal khom pui na chan hi thil pe ma tak tak pathum kan ne article 371 le 370 inkar kan te khina kan soi du chu 371 hi 370 zo a local ma ni sela a number zong chen nai hle ma sela takai hlat lu tu kani 370 hi temporary transitional provision ania 1947 India independence ho vela ngai tu chu ani kha khria ngai ta ne chuan 371 ve thung chu India ram akal fet to nu Mizoram mina hey ro pi ka ti la ka kan selanga pulal khama kan te pakhama kan te me kan chuan changte pani wang as peace accord sign tu te zinga mi ngai vena mon tel pui hi aro pui ja hi kan man lawang ti ka hlawa athu soi te kha changkang ala fear far thle me ngai tu na ti kha kan soi do pakhama ka fak vela tho du che chuan 370 lo chua chana hi lo chua nam background kan khia thiam che lo wangin 371 nang kain tin nai ta ni 370 chu Kashmir princely state India maron ludang anin biak chhone zong a han sri kan lu thuk lawanga mar je ingai to wenga ma 370 hen enge injiak ding in share ve mo ti ka ngai ka shelawa 370 ni je thak bar pakhat ka sei du chu alo provisional a transitional temporary om mmg ka ngai to ta khan Kashmiri khanin Kashmir ho khan citizenship an ni rang ne dual citizenship an maintain phot me ta khan Kashmiri nulat langwal khan Pakistani an nei chuan khan Pakistani ne de khan Kashmiri citizen an nei anga ti dei me ne India an nei chuan Delhi mo Kolkata nulat langwal khan nupi pasala nei chuan an Kashmiri ninan payanga ti dei me ne khatiang khop kha eng tin nge khalai bugru khan neru te ho khan tian lo phal di ka ngai to phot ne khamila soi tum chu a temporary ngoi ti kha cheng ne tin tun haya an abrogate an soi dang lam khan Amit Shah khan chiang da wa soi chu an special status enjoy kha an thik an nilowa Kashmir khu mini Pakistan ani chho char ne chu wangin cross border terrorism wangin local law and order kha a fail chho zela wangin lo thei lovin an chetani chet an han tum thui je khin longai to lo mai theya khami impose to la khoidang lam tur kham parliament and constituent assembly of the state kha aro nangai veni chumi ron tur ommi lo join president rulan da thak meni president rulan governor khan du an chalai thei an da ngai bok ne chu wang he hinga tinge an ti kan ti chuan an election manifesto tel tla to wang ni chu wang BJP ho tu te pa je khale ngai to thui je ka ngai to chu wang tian tum shim article 371 0 chu manifesto om lo shim anti don lo shim chuta chu me la ni lova Amit Shah pon voi duai lo Twitter tele official in 371 we are not going to touch it antene Amit Shah ber tuna kan pu ber pon seya home minister berin kan ti don lo ti nangoi ngwe ati don nga lo ti tral ro kan muke mani thu ni sela ka ju sei tam la vela chu wangin a number a serial in dot mani sela 371 le 370 en hlat lutuk a background ang lo lutuk ti kha ka sei duwa chuan manifesto om lova chuan mizo te hi min thik lo thik tham kan ni lo kan noi lutuk khulai khu chuan Pakistani hell ho training ground ni mini Pakistan siam to bani ti kha kan soinon le du ni
chu toy teng ka soi du adang lam em na kha manifesto lova background ang lova kha chu transitional temporary provision ania Mizoram chu tiang velo tin achung thu kha ain turun leilu tuk keni 371G achuan customary law protection transfer of land chu do song chu han ngai ni han India sarkar tan tupol chela han tui pui vak tham lo shim chu India ram kal phu pa ngai 371 ek asoi kai lok duwa Nagaland kan tlung lo na chu transfer of its land and its properties alatiani resources ka kan nei velo ma san Nagaland han mang tang kai chung melo anin ti nei thave ringot chu wangin provision nei thathi apoi mo na kha adan ni lawin execution akhapoi mo tani chu 371 G le 371 in Latvia sees le number in dot mani sela angai thathak je kan seidua tin apatni na lekha ILP ti kha ILP hanjir thok chuan British hovina siam na chan tak ne lang chu Mizo pasal thaten khulai Assam ramvela thingpui huan nei sa phote anjuk run thin lo dan nan inner line reserve forest an siama chumi atanga ro chho zel chunia ati taka chuan Mizo hovin an ti boi reng khapna na siamani chuan chumi chu uncle chhawa kan hoi sendan lam thakta kan pile pu chu ven ngai zok in juk ti boi tu zok nin ven ngai zok in ma tuna chun vai ho ti boi hlawa wangin ILP kan mang ta hlau zok thongani vai ho ron lu hlau zok wangin tin ILP hi makdo me kan soidu chu central kan thok venual to kan thian ron kalba piang hian an complain ve zia chu ngatinge India ram in du na inkal theya kini India ram 23rd state of India kan kal theilo ti an thra thiam lo tlang pui chu ka soi thena chu ILP kan introduce na chan hi Mizoram wang sim nu lawin kan ramala chang kan lo ema wang la chimral me mil lo wangin dan siam tu ten khongai mak min pe ni chu wa min thra thiam ro ka tia chuan tuna garul ta ka chun ILP sum don na man chi ka ngai zok tin ILP makdo me chu kas sualam ka helova ILP deal pek lo kan nei karing lo eng mi mala pechar char ringot mani ani jong mel che me terrorism mel pu me tia reject ala nei mel lo ra adila peng an perfect chu wangin Indian tampon restriction atling lo ni tikha achiang ani chu ILP hi in chan nan kan mang lo wa atak taka chuan I sum siam nan kan manga chu po siam dik lo zui lengal sarkar lut lo chi hi kan siam trau bokani chu kan soizo ka chu ILP himna le himlo na lam akok em lo kan himna tur tak tak zo ke mani physical le mental strength ani dikha ka soidua chuan pakhat ato na time toy deun se ka tu mo sei turin intam ve don mel ema ILP hem poi mo de poi pakha sei tel ka du chu Mizoram hi ke mani kan tak tak thailo chiang lo tuk ta chuan khol thala khol che kan thret nge mania ILP ni mumal lo we men man thut man khom thu ta sang chuang an manani kha ka ngai to engen ron ti ka ngai to watani na tho tur an nei ani top ommi mi turun kal pe teulo Mizoram mai na tho tur kan thalai ten Mizowin kan siama wang rong kal ani na tho tur om lo se lo kol ru khoi takin pot yang kal don lo sim vai ho nam dang dan na thaber chu helaya Mizo ho na tho na la mo IQ amo engkong apokol lak fit apoi mo Kerala rama khuan zirtir tu na dil turin tu man kal ngai lo anin tawdal ringot meni chu man civil mystery kan tamber ni na langa kha khan rong kan san chu aron ti ruk ram na san chu heta tho tur tam sangani an tho tur om lo sela ILP ngai karing lo chu nia tin khol thala khol chia min te lok tu le tu lo se nga experience par ka soi lok nga buban sura kon min khate wak pa hen thing pui ka in bathina ta chuan oria tong ithiam na ngai min lo tia dong hak tu pa chuan oria tong ngai ka thiam ngai na central service kania in state ti house atura rong kal jok kani ka tiani angai to wangwanga bahar ka admi khan pon lamia khan hlok pui tu le tu lo hi kan thler rang tiam ve nge tur ni mithen ka chu Mizoram rong kala mi ron ti hlok tu anom line chen ka chu min e hek tu anom ani chu vain MZP te pon she them ka du chu min ti hlok tu le min ti hek tu tourist le rong kal kha thler thiam ve nge tu ti kha ka soi du ni chu CAB kai lak expert na nia awang chu MP candidate parukji nga khan pakhatin ka hlaw lo ba ka hlaw lo kha BJP ka jom nu hian achiang le zuala
Chila kan central weme inaron soi kha dik angin alanga mar provision poi mo lu tukun sei thengil ane ni CAB khana je chu there must be a fear a threat of religious persecution itini persecution of religious in soi lang du me lo ne in chiar kan thinge ni kha ka sathiam lawa chu wangin chakma ho kha ron lu turin aron lu top thailo takhan heta lo check tu kan civil SDO khan ani le khoya nge religious persecution in to nangni buri so in Bangladesh atin zo se angul der hey daka mania kan kalaj bara muslim havin kan balum don chu mintia tita se pho chopta se la ani le receipt name tinga nei lo boider chu van khami proof kha aron ken lo chuan tuna hen katia pun nirum pa man he bok sei to a chakma ho tan chuan ngai tua chen chuan he CAB hi ti lo chi ni alu ti hara satlat awang chu religious persecution kha proof ngai a religious actual ni lo ban threat ngai ta ni threat of religious persecution ngai ta chu wangin foreigners act bonzia le turung zia ka soi lo nga law background nei te nom thoming kari ha evidence act le CRPC chuan hepa hian thilaru ka ti chuan aru pu tu khan ka proof angai ni mani lo kala ka sana bowa atu ka afa pain ka sana abun le che ti ta ka proof angai ta ni ma se foreigner sak da chuan foreigner ani te ka pu khan Indian ani ti kha approve angai ve thung ni chu khami danglam na kha kan lamman lo ni ka la soi lar lo foreigners act da chuan thil tiswal tu kan pu khan Indian nilo kan pu khan Indian ani ti kha approve ngai thung CRPC le evidence act ta chuan athil tiswala kan pu kha apu tuin itiswal ngai ni ti approve ngai foreigners act le link thak chu wan Indian film khurje le central khoidut an noi lo je kha ka soi do ni kha kan soi ngai me lo religious persecution kan soi ngai me lo tin enge CAB background kan la soi thui lo chu India ram hian Israel hi odveni Israel akhuan Jews ni phajwan law of return mangin an du huna Israel an pem lo tamizo to chuk thakan tam to hi Israel citizenship pem me ringot mini an phakar je chu kha India hen asha thiam veni mar ju secular state an ro sia chu wan amo in ha Hindu ho ta kha USA mo South Africa mo khoya po Hindu ni na persecute mo tira then ya an lunga len chuan India mo an motherland ve ngoya India mo piang le silim pon ngai lo ma sela aron ho ve hi an du ni ti hiret puitur kan main speaker na se kha Hinduism an piang thar to tuna BJP chakvak na chang kha BJP tamwang anilo janata da kung ti te congress hoten an vote pui vak ti na ni jeng wang kan ti jon Hinduism an piang thar tan tlat India ram Hinduism nga Hindu taka Hindu wanga kal lo chuan achang kang don lo tian hu aron soil central me khan Mizoram chung kan thu so enga man ngai lo ti an ngai lo chan ka rang ge chu an ngai lo chan chu CAB khan min effect don lo ti an thretlat CAB effect tur ho wa chu an kal chat me ne ngai tu la CAB chu Buddhistan kan du lo wa chakma horon lu ta tan kan du lo wa ma se zo phai chung kan du le si lo Muslim ran ludruk dan nan thale lo isia sota du helma du lo nitane su bangin central sarkar khan Meghalaya tlo zoga Assam silchar pokal amu thim em chu sa khodang zongjong chu phalve khania tin chakma hote Buddhist hote Jain te Christian hote kha helai a neighboring countries chang hian ti du da an ngai lo na tlan lu don lo ti an thrang an du chu mo in hai de win khoveli na dem lo na turin Hindu ho kha an lo huwa dia welcome back home ti an tumani kha hriat pui ngai kan main speaker na se kha Hindu rama hian an ngai ber chu Buddhist Christian ngai tham kan ni lo Buddhist akadi Muslim ngai om je ka se kai lo nga Kolkata ko om thina Kolkata chuan traffic rules a bike khal tuin le aphurin helmet khum ngai jopo ingani approve BIS approve helmet Muslim tlangwal chu pathum pali te in phura helmet tel lavin pekhu traffic police min lo ti ding nga tinge ka ma mi de so ik ti din ve lo ko te anni chu mia ne Muslim an ne kan tingam lo ni ti kan ngai to thina
Hindu responsible citizen tan chuan Muslim rule 10 to 15% longi turje ka ngai tu ta ni chu van shia da changte Mizo Christian Indian tribal khan katran top Hindu ho ka ti pilu tuk feel vero chu wangin Hindu ho bina an sop tumber chu Muslim ho bania tin Hindu rama siam andua chu van Hindu ko khoi mun apom seron le sendu da china soi kha Burma po khan ni le chia Burma ngatinga telvelo telve tak nia Bhutan tenga tenga tello kan ngai to ngai mo ka thelo Bhutan Burma ti vela khan Hinduan manglo ron le tur tro chu wangin chung ngai to chuan te dam lo hathiam sela central khan mizo te min ngai pui mo lo anilova an hriat chen wang zo kani anti chana hi engdang anilova Hindu ho lo ho do se an du top tuna khan chu po chu CAB hi manifesto an tel le very soon today or tomorrow they will do it again anti non le do ani tuna hian tuna CAB nang jong ka support ha ke po awang chu chakma ho poi kan soi chu Indian chakma le foreign chakma nom veti hre turania na ching khang karul om zoka central way me khan chakma issue ka kan ve ya pan bon ve to chakma ho chiar pui nei nam paisa da po an khon ning ka hria anti zom time Lai Autonomous District Council Lai Association ho in tengson chiar ve zo zavila tro awang chu Mizoram Sarkar MNF hian kami ngai ninti kha tuna an ni apas dulo kha governor in household kha tin than poka ka hathiam to ani na taka chuan MNF Sarkar rilu thadevin foreigner lo shia druk adu veni ma se puzoram thanga kan thelo langa trong du le intisap trong thimjek tamlu tukin sentence pakada khan to detect illegal immigrant tel lau meni in invention do adang jong jong kha civil supply chernante loan or maintenance te subject asoi chou charchara atoba foreigner insurance soi kai sau meni chong governor ne vetan this is not your purview hey subject ni lo this is union list kati do ni chu wangin kha MNF chen khat bokati a file khalak le danum lo mo thai chete u dithale te u kati ni ting khop chon chu wangin khata pokhan a subject ni lo kan subject ni lo kan logic de la wang khan tu governor hian reject na chance anei thal tuk seita chuan foreigner shim hi amang an thak logic ka soilok duwa puria choma kaso ta lokida last year ka soitong foreigner issue hi WMT MZP te ti ni lo ti ka soidoni kam ka last point a chuan foreigner tribunal am ngi to foreigner tribunal Mizoram om lawa go khote kon chete om veya khumi en chung chuan kan chen oi reng don an du ron lu ta WMM MZP kan vaman rungota athiam lo kon ni desin tribunal report zur durnia tribunal khan adite ka nga report turani tani chuwa akaida hi om khoi takin ye kaida khangai toila kan seidu chu foreigner tribunal deal ro MZP pon deal vad ro amit saina soidan chuan tu na hen India ma foreigner tribunal hi zatling lo threto ma zani dang da belan tuma khongain Mizoram pathum tal omro se aizola la chimlam area son omkha foreigner tribunal om lo jum foreigner issue consult don lo foreign tribunal om ngi turani te ka soid eng poni se lekina BJP la men hetiang hun ron bo se ve kan tumunga koltran kan som du chuwa awana chanju Mizo te hian lo tur dik ilawang ring tu tan pathian rin lo bak lo tur pakhat mom lo te ka soid do chu wangin kan dam na le kan nam him na chu ke mani mental le physical fitness eng hat eng anga dan po nei thaila kan thalai te an no via wan thache via chon kan ral don shim nuam devin picnic styling kan ral don shim te ka soid do ni